MeghalayaPost.news. Uwei somlau belatip kerteng kum Durgesh Kumarai arpsan snem kerta nagasnong mau nyang la ula Khlad no kadba uwei pan somlau belatip kerteng kum habit sangma arpoi snem kerta nagasnong hat mudon ula Mynsaw jur Jingjia aksiden kebelajia hanyo mer opar Shillong laitu bau Durgesh Kumarai udai belanya ekeskuti kebadan yo number ML05 AG not pran riu ar kabawan nagitan pomlum kadbau habit sangma udai basyong hadien kani ke Jingjia kelajia kapor kumba kendai siteng e men miet hakakat kendai tering halat elephant fall nyo mer opar Shillong. Aitu bakini ki arngun kilawan nagathan pomlum berkaskuti ke bakilasyong kalalit tenra ya ketrok kebadan yo number ML05B not Uwei Sausan kabayang harut surong halat elephant fall nyomer opar Shillong. MeghalayaPost.news.